Tekereza isi dutuye ibaye irimbutse burundu n'ibiriho byose natwe tudasigaye, bitewe n'ikintu cyaba giturutse mu kirere ku muvuduko mwinshi kikagonga isi n'ibiyituyeho byose. Ese hari uwarokoka? Ese abantu bari ku isi bakwitegura gute ingaruka z'ikibuye kinini cyaba giturutse mu isanzure? Mbaze ko muri iyi video harimo uburyo bwo kuzarokoka icyo cyago. Niyo mpamvu natwe twakoze ubushakashatsi ahantu hose hashoboka kugira ngo tumenye itariki icyo kibuye kizagwaho ndetse n'aho kizagwa. Nukomeza kubana natwe muri iyi video uraza kumenya byinshi. Murakaza neza kuri JD Rwanda. Muri iyi video yihariye tugiye gusesengura byimbitse asteroide 2024 YR4, icyago gishobora kugwira isi. Mbere yo gukomeza ni byiza gusangiza abandi iyi video ndetse no gukanda subscribe kuri JD Rwanda kugira ngo udacikwa hato mutazasanga aho mutuye ariho haguye icyo cyago. Ese mu by'ukuri iki kibuye kizagwa ryari? Ese nta buryo bwo kugihagarika buhari? Kizagwa he? Impamvu uri hano ni ukugira ngo usubizwe kuri ibyo bibazo byose. Nta gihe kinini cyari gishize ibuye rivuye mu isanzure rikagwa ku isi. Ikibuye cyo mu isanzure cyaherukaga kugwa ku isi ni icyaguye mu mwaka wa 2013 mu gace ka Chelyabinsk mu Burusiya. Iki kibuye cyari gifite ubugari bwa metero 20 kandi cyateje iturika rikomeye kurusha ry'igisasu cya kirimbuzi cyatewe i Hiroshima. Icyo kibuye cyangije inyubako zirenga 7,000 ndetse gikomeretsa abantu barenga 1,000. Kuva icyo gihe kugeza ubu nta kindi kibuye kinini cyari cyakaguye ku isi, ariko abashakashatsi bakomeje gukurikirana ibibuye byo mu isanzure bishobora guteza ibyago ku isi mu gihe kizaza. Urugero ni ikibuye cyiswe 2024 YR4 cyagaragaye bwa mbere mu Kuboza mu mwaka wa 2024, gifitiye ibyago bingana na 2.2% byo kugonga isi. Mu by'ukuri igereranya rivuga ko ibipimo byakozwe bigaragaza ko asteroide 2024 YR4 ifite ubugari buri hagati ya metero 40 na metero 100. Bivuze ko iki kibuye kizagwa kiruta kure cyaguye mu Burusiya. Uburemere bwacyo ntiburamenyekana neza, ariko dushingiye ku mibare y'izindi asteroide zifite ubugari nk'ubu yabifite uburemere bugera kuri toni zirenga miliyoni 100. Birumvikana ko ahantu hagwa toni nk'izi zirenga 100, tugendeye no ku muvuduko w'iki kibuye cyakwangiza ahantu hanini cyane, kandi birumvikana uko iki kibuye kigira uburemere bwinshi ni nako cyihuta cyane. Gusa iyo asteroide nk'iyi iguye ku butaka ikora umwobo w'umurambararo ugera kuri kilometero 2.5, kandi ubujyakuzimu bw'uyu mwobo bushobora kugera hagati ya metero 500 na metero 1000 bitewe n'icyo iguyeho. Ni ukuvuga ko ubugari bw'umwobo wa asteroide 2024 YR4 ishobora gukora ushobora kugera kuri kilometero 5. Manhattan ni ikirwa gicumbikiye igice kinini cy'umujyi wa New York muri Amerika, gifite ubugari bwa kilometero 3.7. Bivuze ko umwobo iyi asteroide ishobora gukora waba uruta ikirwa cya Manhattan. Niba urugendo rwo kuva i Nyamirambo ugera i Remera ari nka kilometero 5, ni ukuvuga ko umwobo w'iyi asteroide washobora kugera kuri iyo ntera. Iyo asteroide nk'iyi iguye ahantu hari abantu benshi, ishobora gusenya umujyi wose ndetse n'ingaruka zayo zikagwira mu turere dutandukanye bitewe n'imyuka izamuka, umukungugu n'imitingito byakurikiraho. Naho iki kibuye kiguye mu nyanja gishobora gutera tsunami nini cyane ku buryo ishobora kwibasira ibihugu byose biri ku nkengero z'iyo nyanja. Uyu mwobo ni munini cyane kandi ingaruka zawo zaba mbi ku bantu n'ibidukikije. Hari abatekereza ko iki kibuye umunsi kizagwa azaba ari wo munsi w'imperuka no kurimbuka ku isi. Gusa si imperuka y'isi yose, ariko ahantu iki kibuye kizagwa azagira ingaruka zikomeye cyane. Mu gihe iyi asteroide izaba igiye kumanuka, izaba ifite umuvuduko ungana na kilometero ziri hagati ya 20 na 30 ku isegonda. Uyu ni umuvuduko mwinshi cyane, inshuro zirenga 50 ku muvuduko w'isasu risanzwe rigenderaho, kandi murabizi ko isasu naryo riri mu bintu byihuta. Reka nibaza ikibazo: ese habaye hariho ikinyabiziga cyangwa indege bigendera ku muvuduko nk'uyu wa kilometero 20 cyangwa 30 ku isegonda kuva muri Amerika ugera mu Rwanda, byatwara igihe kingana gute? Riri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda iri hagati ya kilometero 12,000 ndetse n'13,000 bitewe n'aho ugereranije. Reka tujye mu mibare nubwo hari benshi bayitinya. Tubariye ku muvuduko wa kilometero 20 ku isegonda, icyo kinyabiziga mu minota 10 gusa cyaba kimaze kugenda kilometero 12,000 byose, cyaba kivuye muri Amerika kigeze mu Rwanda. Naho mu gihe twabara tugendeye ku muvuduko wa kilometero 30 ku isegonda,
icyo dukora ni ugufata kilometero ibihumbi 12 tukagabanya kilometero 30 ku isegonda. Igisubizo cy'ibi ngibi kikaba ari amasegonda 400. Aya nayo twayahindura mu minota tukabona ko angana n'iminota 6 agasigara amasegonda 40. Ibi bivuze ko imodoka cyangwa indege yagendera kuri uwo muvuduko yava muri Amerika ikagera mu Rwanda mu minota iri hagati y'6 n'10 gusa. Uwo muvuduko ni nk'uwa meteorite cyangwa ibisasu bimwe bya ballistique bigenderaho. Mu modoka zisanzwe cyangwa indege za gisivili nta kintu na kimwe kigendera ku muvuduko nk'uwo nguwo ku isi. Gusa ubushakashatsi buracyakorwa kugira ngo bamenye aho iki kibuye kizagwa ngo abantu bazabe bahakuwe. Ibyo biracyakurikiranwa n'abahanga mu by'isanzure. NASA n'ibindi bigo by'ubushakashatsi bikomeje kwiga icyerekezo cyayo, kandi igihe amakuru nyayo azababonetse hashobora gufatwa ingamba zo kwimura abantu mbere y'uko iyi asteroide igwa. Nk'uko amakuru atangwa na NASA bivuga, asteroide 2024 YR4 ifite amahirwe yo kugwa ku isi tariki ya 22 Ukuboza 2032. Nubwo amahirwe yo kugwa ari make cyane, abahanga baracyakora ubushakashatsi kugira ngo bamenye neza icyerekezo cyayo. Kugeza ubu abashakashatsi ntibaramenya neza ahantu nyirizina iki kibuye kizagwa, ariko bari gukomeza gukusanya amakuru. Mu gihe kizwi aho kizagwa, hashobora gufatwa ingamba zo kwimura abantu aho iyi asteroide izaba igiye kugwa mu gihe nta buryo bwaba buhari bwo kuyibuza kugonga isi. Gusa hari uburyo butekerezwa n'abashakashatsi nko kuyobya icyo kibuye kugira ngo kitazagonga isi. Harimo kukiyobya hakoreshejwe icyogajuru kigendera ku muvuduko mwinshi kikagonga iyo asteroide kugira ngo ihindure icyerekezo. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha ibisasu bikomeye nka nuclear deflection. Hakaba ubushakashatsi ku gukoresha ibisasu bya kirimbuzi bigatuma asteroide ihindura inzira. Hari ndetse no kuyihagarika hakoreshejwe gravitational tractor. Iyi ikaba ari tekinoloji iteganya gukoresha icyogajuru kinini gikurura asteroide gake gake kugira ngo uyoboke mu yindi nzira. Komeza ukurikire JD Rwanda kuko tuzajya tubagezaho amakuru mashya kuri iki cyago. Mwibuke gusangiza abandi iyi video kugira ngo nabo batazacikwa n'amakuru yandi azakurikiraho. Wibuke kandi gukanda kuri subscribe no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Ndagushimiye naho ubutaha mu yindi video.